Kia ora koutou. Today we're going to talk about the difference between tēnei, tēnā and tērā. Tēnei this, tēnā that, and tērā that over there. So the thing that's near me, this, he aha tēnei, he tūru tēnei. He aha tēnei, he tūru tēnei. This is a chair. He aha tēnei, what is this? He tūru tēnei. Now, he aha tēnā. What is that? He aha tēnā. He ngeru tēnā. That is a cat. He ngeru tēnā. That is a cat. He ngeru tēnā. And then further away in the distance, what is that? Over there, he aha tērā. He aha tērā. What's that over there? He taiapa tērā. That over there is a fence. He aha tērā. He taiapa tērā. He aha tēnā. He ngeru tēnā. He aha tēnei. He tūru tēnei. So perhaps you could do that at your place, looking at what's close to you, what's a bit further away, and what's far away. Tēnei, tēnā, tērā. Ka kite.